Da li znate za ovog heroja? Njegov podvig je uticao na preokret u Kumanovskoj bici i proterivanje Turaka sa Balkana 1912. godine. Bio je srpski vojni trubač romskog porekla, učesnik Balkanskih ratova, kao i Prvog svjetskog rata. Nosilac je vojničkog odreda Karađorđeve zvezde sa mačevima, kao i još nekoliko odlikovanja i priznanja, a ime mu je Ahmet Ademović. Dobrodošli na kanal Kratka knjiga. Ja sam Miloš. Ahmet se 24. oktobra 1912. godine u prelomnom trenutku Kumanovske bitke, kada je srpska vojska počela da posustaje, ušunja u redove turske vojske tako što je preko svoje uniforme obukao fes i kaftan mrtvog turskog vojnika i posluhu odsvirao njihov znak za povlačenje. Tada je nastao haos i zbunjeni Turci su počeli da se povlače, a Ahmed je iskoristio pometnju, brzo se vratio u srpski tabor i odsvirao znak za juriš. Srbi su tada poleteli na zbunjenu tursku vojsku i potukli je, otvorivši time put za nadiranje dolinom Vardara. Njegova domišljatost je preokrenula tok bitke i očigledan poraz srpske vojske pretvorila u pobedu. Tokom Drugog svjetskog rata Nemci su streljali dvojicu njegovih sinova u Arapovoj dolini na periferiji Leskovca zajedno sa još oko 300 Roma. Kada je nemački oficir ušao u njegovu kuću i na Ahmedovom sakovu video Karađorđevu zvezdu, najviši srpski orden kog su i Nemci poštovali, izdvojio ga je na stranu, ali to nije sprečilo tog istog Nemca da pošalje njegovu decu na streljanje. Od tog dana pa sve do svoje smrti, trubač i heroj Kumanovske bitke nije zasvirao na trubi. Umro je decembar 1965. godine u svojoj 92. godini u velikoj bedi i nemaštini. Ahmed je odigrao ključnu ulogu u istorijskoj Kumanovskoj bitci, kada je trubnim znacima odsvirao povlačenje turske vojske, a kasnije i juriš srpske vojske. Taj turski znak za povlačenje on je prvi put čuo u životu prethodnog dana, jer iako je srpska vojska trpela poraze, jedno krilo turske vojske se 23. oktobra povuklo pod pritiskom Užičana. Bila je magla i široka linija fronta. Kad se razlegao zvuk Ahmedove trube, nastaje potpuni raspad među turskom vojskom, koju su činili imobilisani Grci, Makedonci i Bugari, bez velikog motiva za borbu. Taj zvuk trube za povlačenje je trenutak kad je bitka bila dobijena i to je prva velika pobjeda srpske vojske u Prvom balkanskom ratu. Upravo za ovaj podvig Ahmed je odlikovan Karađorđevom zvezdom sa mačevima, a njegov podvig, koji je bio toliko prost, završio je u udžbenicima na francuskim i ruskim vojnim akademijama kao pozitivan primjer lukavstva običnog vojnika. Ahmet Ademović se ponosio svojim podvigom i Karađorđevom zvezdom toliko da odlikovanje nije skidao do kraja života. Meštani Leskovca pamtili su i poštovali njegovo herojstvo. U svakoj prilici i obeležavanju godišnjica Ahmed je dobijao počasna mesta i svi su mu ukazivali veliku pažnju. Iako je bio heroj, iako su mu odavane počasti, sve je nekako palo u zaborav. A Ahmed je bio siromah bez prebijenog dinara u džepu, jer penziju nije imao, pa je pao na ruke svom daljem rođaku i unuku Fadilu, koji je također bio siromaš. Ukoliko vam se svidao sadržaj koji ste gledali, molim vas da podržite kanal tako što ćete lajkovati, šerovati i subscribe-ovati. Ukoliko imate sugestije vezano za ovu temu ili neku temu koju bih mogao dalje da obradim, napišite mi to u komentaru i hvala vam na pažnji.